Sanibonani wengane zakwethu, ake nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkezo. Mina kuveze ngithuthunga ngakho manje bathi ilaspo namagumede. Mhlawumbe emakuthi usemusha like ngizophinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Bafethu mama sibheka lapha nokuyindaba ezihamba phambili namhlanje. Ngifuna sibheke udaba olithinta lapha ingoma yeCokamelisha, ingoma eKaMthandeni umfoko amanqele lapha nehamba khona nentokazi ulwa uNdlunkulu lapha ke ingoma eshaka mnandi sithi eParis lapha. Le ngoma ke igele imanga lapha neinkundleni zokuxhumana lapha yenye ingoma impela egijima kakhulu ngokusezingeni elingajwayelekile lapha ngabheka ingoma zikaMthandeni lapha ke lapha. Le ngoma esidlulela ku 500,000 wama views lapha ke esingasho nje ukuthi le ngoma ngendlela egijima ngayo mawala ibheke lapha kwimiliyoni yama views lapha ke kungakapheli ngisho ke neviki idedeliwe le ngoma yeCokamelisha ke lapha ke insizwa lapha ke yaphefumula ekhasini layo ku Facebook lapha uthibela umfoka mpungose lapha isola intokazi uNdlunkulu ukuthi yena ofike nesiwasho sama million views lapha ubhala ukuthi ke umudinga isigubhu semiliyoni amasanga savuliwe vele ke umeme ulwa engomeni bese ubhala igama lakhe ungabhaleli elakho lapha. Ibhala kanjalo ke insizwa lapha ke ivuma ubuqhawe bakhe lapha noMthandeni kodwa ke ingavumi ngokusemthethweni lapha ke ingcoma lapha intokazi uNdlunkulu ukuthi yena ke otrendisa le ngoma yeCokamelisha yenza lapha ukuthi itrend ngalolu hlobo lolu etrenda ngalo njengamanje. Mina ngazi ke ngana ukuthi mhlawumbe kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba, wena ungomunye wabantu lapha nabasola intokazi uNdlunkulu ukuthi yena okwenza le ngoma ishise kangaka, yena owenza le ngoma ukuthi ithandwe kangaka. Hlala mina comment section ngana kwethu kungixoxele kabanzi ukuthi wena mhlawumbe luthini lwakho uvo ngalolu daba. Mina ngazi ukuthi ngelasiponi sengiphuma kanjena kodwa ngiyanithembisa futhi ngiyabona nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo. Kwakho ukusubscribe nibe nosuku lumnandi ingane zakwethu, ngithanda kakhulu.